اگر لباکوری کردستانی پرسا کرد چاره سر بو مثلا یانجی پیواجوی آشتی دست بکر مثلا لحفاتنک چی بو و دم زانبن لروج آوای کردستانی آرامی چی بو و پرسکریکن به ترکیه راجی ادی سفک بون یعنی هر گوهرتنه که کل باکوری کردستانی چی ببه و باندورا به راست لسر روج آوای کردستانی جهبه اف نسرك از جوارا دبيجم لا اف تشتكي اشكره هر كس فيها كيت زانه هولدانين باش هننها لباكوري كردستاني ولتركي مثلا دم بارتي جبو ويل هفاتني كاركي باش تكبروستي ليه جفين تركيا تهديدين تركيا سر اجرافاي كردستاني حتى نهاجي بردوام دكن سر حكومه تركيا رجب طيب اردوغان چت بيشه دبيجه بيويسته حسد چكين خدينا اگر چكين خدانينا او وان لقال تشكين وان بنعرض بك يعني اف تهديدك جديه ليه هسه يجي دبيجا او جا اشتي رامدنا او ناخوازن شر تركي بك هفسروك دم بارتي دبيجا تركي نهال جحر دمي زيدتر زمينا چاره سر کرنا پرسا کرد هيا لتركي دبيجا ليه جبو سر كفتنا في قناغي في ايرشين لسر روج اوي كردستاني بين راوستاندن ونابه لتركي اشتي هبه لآلیه کی لآلی دنجی ایرش بچن سر باکر روش هلاتی سوری. Sevgili Kayserililer, değerli dava ve yol arkadaşlarım. Serokkomary Türkiye beşdarî Kongreya Partiya Xweya Bajarê Kayseriyê bû. Pêvajoya çareseriyê yek ji mijarên girîngiyên gotara wî bû. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan را گهاند کو پیشوچونین گرینگ دوی دست پیشخریا کو باهچلی جبو چاره سریا پرسا کردای دست پیگیرنده هنه هر وها گوت لپارلمنتوی جی یک دنگی و لهفکرنه که برفره لسر وی دست پیشخریه هیو گو کاوت آلیه قندیله Şayet örgüt silah bırakır, kadrolarını dağıtır. اگر ریخستن چکاندینه کادروین خو بلاف بکه و آلیه سیاسی جوکی پارتیه که ترکیه تف بگره ده تمامی 85 میلیون ولاتیان جوه یکی قزنج بکن. لی اگر گوه ندن بانگا مو وکی اوقا سال لسرناو امپریالیستان تتکیشیه بکن و دمیجی او بخود زانن. هز در فتو پیداگیریا مهیا کو وک حمور ریخستنین تروریان نافچه ام ملیتانی هری داوی ریخستنا دابشکرجی جناب ببن. İmkanımız, kararlılığımız mevcuttur. هفسروکی دم پارتیه جی دجیوینا بگل ریا ریخستنا ادنیا پارتیا خوده لسر پیواجوی آخوی. Gel heyecan, gel fedakar, gel emektar. باکر هاند بیجه لترکیه نهاج هر وقتی زیادتر زمینه چاره سریا پرسا کرد هیو او جی پیواجوی گلک بهیوینه. Kürtler hiç kabul etmez. Kürtlerin dostları... لیج بو سرکفتنا قوناغا هی بانگا بداوی آنینا ایریشن لسر روجاوای کردستانه و باشکرنا پیوندین لگر ریوبری آخواسر لحکومتا ترکیه کر. Türkiye'yi Kürtlerle diyalog ve müzakere kurmaya çalışıyoruz. ام بانگ لی ترکیه دکن کو لگل کردان دیالوگی آوا بکه و داوی لدجمنکاریا صد سالی یا کل رجاتا ناوین لدجی کردان تی کرن بینه اگر براستی لترکیه آشتیا که دخوازن و دوی مجاره دا جدل بن لترکیه آشتی و لباکور رجلات سوریه جی شر نابه دوی لوی دریجی آشتیا که هبه لآلیا کی دست خواد دریج بکه لآلیه دن تانگ و توپان و تفنگان دریج بکه کس وی یکی قبول ناکه جخوا کرد به تو آوایی وی یکی قبول ناکن Kürtler hiç kabul etmez. شان دادن پارتی روجاینی لسرانجام هفدیدن خویم پشتی سردانا ایمرالیین به آلین سیاسی و سیاستمدارین گرتین هدپیره داخویانیه که نویسکی بلافت گر. شان ده گوت پرانیا سردانین وان بیرینی در باسپونه و سروکین پارتین سیاسی و شاندین وان پشتوانیا خویش بو پروسه آشتی دیار کرنه. Efendim öncelikle hepinizi selamlıyorum. Şanda Dem Partiye de demek ki Kürt'te carek eden Reviya Grava İmraliye yav, Çavle Peyamen Nuyen Reberi girdiği PKK Abdullah Öcalan'ın. Çok açıkça gördünüz değil mi? Ferdi İshak, Yani en ufacık ben Rudav. seçenek barış lehinde olursa